ахборе ки охирон бор баромад, модари блогери тоҷик дар куҷост? Мақомот шаҳр намедиҳад, пайвандонаш нигарон аст. Абдураҳмон 09, агар ки бидонӣ бародаро, як блогери ки дар олмон кору фаъолият мекунад, зиндагӣ мекунад, бо номи Абдураҳмон 09 шабакаи ютубӣ дорад, шояд фейсбукӣ ва инстаграм низ дорад. зиёдтар бо фаъолияти блогерӣ машғул аст ва суҳбат бо мақомоту ва дигар дар қазияҳои ватан, яъне як инсони бетараф нест. Як ҷавоне аст ки ҳақиқира дора гап зана, фикрша озодона баён бикуна. хоб тӯли 30 соати вақти охир, яъне модараш бедарак мешавад. хоб чӣ тавре ки тибқи хабаре ки дар озодӣ чоп шуд, ки худи Абдураҳмон дар он ҷо гап мезана ки 2 ҳафта пеш телефони модарша мегиранд ва баъд аз 2 ҳафта тамос мегиранд дирӯз ки хоб ба шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри ваҳдат омада чикор кун, гӯши телефонта бигир. ва аз ҳамун ҷо меравад ва то ҳол бедарак аст. бубинед, дар як кишваре ки амният ҳаст, адолат ҳаст, демократ ҳаст, сулҳу субот ҳаст, гиҷо мешава ин зан. тинҷӣ аст, худоро шукр, ватан обод аст. яъне кӣ бояд ҷавоб диҳад ки ин зан гиҷо шуд? ба шӯъбаи пулис омад, гиҷо шуд. оё шумо чӣ ҳақиқат доред ки як модаре ки хоб фарзандаш аллакай зери сӣ нест, яъне ба 18 расидааст, ҳақ ва ҳуқуқи зиндагии шахсӣ ва озодона зиндагӣ карданро дорад ва шумо ҳеҷ вақт ҳеҷ гоҳ ҳақ надоред ки хилофи қонун ва сарқонуни кишвар амал бикунед ва як зана ба амният ё ки ба шӯъбаи пулис даъват бикунед ва ҳар коре ки метавонед болош бикунед. зулм, таҳқир, дашном ва бар ин номаълум гиҷо аст. гиҷо аст. МВД дай, КГБ дай, таҳқирш кардин, дашномш кардин, зиндонш кардин. шумо чӣ ҳаққа доред? дар як кишваре ки озод аст, мо даъвои улов аз озодӣ мезанем, барои шумо кӣ ҳаққа додааст? барои шумо кӣ иҷозат додааст марҳамат бигзоред? барои шумо кӣ иҷозат додааст? аслан намешармед? аст зуртон ба чизе нарасид дига? зуртон ба қирғиз намераста ки омадааст ҳар рӯз ҷанг мекуна, ҳар рӯз фарзандони моро мекуша? омаден як модара, як касе ки аслан ҷавобгӯи фарзандаш дига нест. фарзандаш аз 18 боло аст. сарқонуни кишварӣ касе мегӯяд ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз синни 18 ҳуқуқи озодона ва зиндагӣ кардан ва кору фаъолият карданро дорад ва ҳеҷ гоҳ дар амалҳои ӯ касе ҷавоб дода наметавонад, чун аз 18 боло аст. шумо чӣ ҳаққа доред дар ҳаққи ӯ барин зулм бикунед? шумо аз кадом адолат гап мезанед? аз адолати иҷтимоӣ? аз кадом қонун гап мезанед? аз кадом конститутсия гап мезанед? шумо чӣ гуна бо ҳамон қонунҳои таҷовузкаратон ҳазорҳоро мебаред зиндон мекунед? пас худон хилофи қонун, хилофи амалҳои сарқонун, моддаҳои сарқонун омада инҷо чикор мекунед? дора таҳқир мекунед дар ҳаққи миллат. дар ҳаққи ин зан, дар ҳаққи ин модар воқеан як таҳқири бузург аст ки агар шумо тӯли 30 соат ё ки 60 соат бурда дар шӯъбаи пулис зиндон карда бошед, маҳкамаш карда бошед ва ин ҳаққа ҳеҷ гоҳ надоред. агар ки воқеан зиндонаш карда бошед, чикор кардед? шумо хилофи сарқонуни кишвар амал кардед. гарчанде ки қонунро таҷовуз кардед, ки ман ҳеҷ гоҳ қабул надорам ӯ қонуни таҷовуз кардара, аммо худтон қабул доред, худтон ӯ конститутсияро болои мизтон овардед, худтон бо савганд ба ӯ хӯрдед, савганд хӯрдед ки модару кӯдак зери ҳимояи давлат қарор дорад. ин як зан аст, як мазлум аст, як модар аст. шумо чӣ гуна ҷавонмард ҳастед, чӣ гуна мард ҳастед, чӣ гуна рутба доред, чӣ гуна низомӣ ҳастед, чӣ гуна ба хотири амният мегӯед, чӣ гуна ба хотири нозири минтақа мегӯед, мерен як зани бечораро чашми дидан надоред. ин зан ҳаққи зиндагиро дорад дар баробари озода, дар баробари тахмина, дар баробари рухшона, дар баробари намедонам дигар модарҳо, дигар падарҳои шумо. ин зан ҳам ҳаққи ӯ зиндагиро дорад дар ватан ва ҳеҷ кадоми то ҳаққа надоред ки биёед болои ин зан фишор биёред, таҳдид бикунед, таҳқирш бикунед, аз кор гирифтед ба хотири рӯсариш, хешовандоша аз кор гирифтед ба хотири фарзанди ин. шумо чӣ ҳаққа доред? оё шумо худтон мутобиқи ҳамун конститутсия ки доред амал мекунед? чӣ ягон ҷангалистонай уҷа, ягон низоми бандитизмай? чӣ намуд кишвар сохтем барои худтон? ки барои шумо одатан иҷозат додааст ин чиза ки ҳар коре ки мехоҳед анҷом битед? магар ин миллат бесоҳиб аст? магар ин миллат дигар соҳиб надорад ки шумо 4 беномусу бешараф омаден рутба дастарои куфтатон генералу майору генералтон нишон додем диден як барзагов мисли ҳамо омаден роҳбар шиден, ҳар рӯз таҳқир мекунед зана. як модара солҳо моҳҳо мебаред ба дашном ба шиканҷаву дар ҳаққиш таҳқир мекунед. гиҷо аст озодии баён, гиҷо аст озодии демократ, гиҷо аст сарқонун, гиҷо аст ҳуқуқи озодии як инсон, гиҷо аст ин чизо.
لاف میزنین، میبرین در کشورهای دموکراتی لاف میزنین، نمیدونم قانون و دموکرات و دیگر روتون سیاه کردین. شما یک متهم هستین، یک گروهی احمق هستین. به خدا قسم یک روز میرسه که چهره های شما معلوم میشوه، در نزد قانون هر یک جواب میده. شما هم زن دارین، شما هم مادر دارین. کوشش نکنید که فردا در نزد شما زنها و مادرهاتون تحقیر بشوه. یک جوان از ناراحت میشه، غضبی میشه، یک روز میبیو میره و قسطیش میگیره. روز ساعتش میرسه حتما. روز پروسس جواب هست. ای نظامی، اوی کارگری امنیت، اوی کارگری وزارت داخلی، یا فراموش نکن که روز جواب همه عملهای هست، چی در این دنیا چی در آخرت. ولی من انشالله مطمئن هستم که در این دنیا شما اجازه را میگیرین و میرین نزد پروردگار شرمسار، شرمنده، بدبخت جواب خواهید داد. خداوند هر چیز زودتر به این مادر خب آزادی و در بری فرزنده و در بری عائله‌شون باشد. البته سخت است واقعا. من چه یک انسان برام سخت است که یک زن میرود زیر تحقیر قرار میگیره. شخصا برای من سخت است، گرچند که خب بگیم یک تاجیکستانی است، یک مادری تاجیکستانی است. برای من هم چه یک جوان مرد تاجیک واقعا نگران هستم که با این مادر چه حادثه رخ میتید. در امنیت میبرین، تحقیرش میکنین، دشنامش میکنین، گبی قبیش میگین. زن است، ضعیف است، ناراحت میشه. واقعا سخت است. ده یک انسان انسانیت اگر شیر مادر خورده باشه و انسان تولدش کرده باشه، واقعا هیچگاه دست به این احمقی نمیزنه. بگذار هر کسی که میگه برو دعوتش کن، تو هم آدم هستی، انسان هستی، یک طوری رفتار بگو که لااقل قلب یک کس اذیت نبینه، لااقل خلاف کنستیتوسیون و سرقانون نباشه. سلام علیکم اکای سلامون. علیکم سلام. من برای همه کی گفتنیم مادر امو عبدالرحمن هم اخم کردین. مقصد امو هم زن و فرزند دورن. چه خیلی امو زن و فرزندشون میبینیم که بچهش چه خیلی هم چوب رویه. مقصد بخدو ما هم زرجه چیده استودگیم. روست این همی شما گفتگیم بخدو که مثلا خونریزی نشه و چی توقت کردیسیم. مثلا گپ شما رو گرفت هیچ کار نمیکنیم. اگر هم خیلی بروشن اومردی ما میتونم بچه همو برو کی نمیشناسم من دیل کار میکنم ملیسو دوبایش هم خیلی تق دادم پرتم. مقصد در کار نیسته. چی در کوره مدیر کماقل قسم میکنین شما. بله و کدوم اسنوانی بله دیگه نمیدونم چی بگم. بله سلامت باش. یا پرکراتور همه بچه‌تون دیگه جو میگرده خلق میدونه. یا سروایرو من اینا ما توقع میکنم. یا سروایرو دیگه میره میبردورش. واقعا اصلا این عمل‌هایی که اینا میکنن، این عمل‌هایی که اینا میکنن بالاخره اینها خودشون مردم به جنایت دعوت میکنن. اینا خودشون دور مردم دعوت میکنن که بخیزن شما هم بزنید، در حالی که ما زید این همه احمقی ها هستیم، زید این همه جنایت ها هستیم، ولی حکومت خودش با دستان خودش مردم در مقابل خودشون دعوت به قیام کرده است. درست گفتین اکای سلامون. مقصد چی گفتنیم؟ من شما را گوش میکنم بوارتون خاطر شما صبر کردیسیم مقصد. بله. اما پروست نمید در هیچی میگم. هیچی مرچه و انداخته سن کروچی. بله بله. خیر است ان شاء الله ما و شما پیروز میشیم. سلامت باش برادر. تشکر. مردم. زنده باش.